Migao Musalia Mudavadi maduoko piny kata golo komenda mabalang' ma jopuonje mapuonje kuonde ma tich tekie mong'ere kaka hardship areas kayango ni mano biro kelo pek e weche mag somo. Kanolose kar chung'o bura mare Simiyu wacho ni omenda go osebedo kamiyo jopuonj mijing'o mago matie gwengego maonge kod lwasi makare. Oleo ni golo omenda go biro hinyo somo. Weche go biro sema piny owacho manyo yore mag duoko piny kwan omenda mitiyogo kamoting'o duoko piny moko kuom omenda mabalang' mag jotijege. Ningependa kuomba sana serikali isiondoe pesa ya hardship ya walimu. Hao walimu wanapitia mambo magumu sana. Na kama kuna watu wanatakana kuangaliwa vizuri sana Kenya hii, ni jamii ya walimu. Ama namna gani? Walimu ndio wanachungia watoto, takuta wengine wanajitolea hata kusomesha wengine. Kwa hivyo hii pesa ya hardship, tunaomba sana serikali iweze kubakisha hiyo pesa, hata waweze kuongeza yale maeneo ambayo yanakaa ni hardship, lakini wasiondoe. Wananchi mnasemaje? Si namna hiyo jameni? Waja